Au i le anga le lei o le tātou matai sili le langi, mai se foi o le teita inga i loutou soifua manuia, ia mai le whaafonga mai le nei foi vaenga o le tātou Port Kalame. Ia mai manatu le nei tai au, ia o lea ua tātou tau nuu inu mānaia, ia i le tele o whaiva, mai se foi o tiute, ma tau tua se ese i tonu o se o tātou o tunu. O le nei la tai au, ia e batu le whaamalo, ia ma le whaafteitele foi, ia ona o le soifua manuia o se o tātou tunu ma le lava papale ma le ono sai, ia i whaiva o le neiva aso ato o leo o tini ma taunu i le aso whai o le neiva aso. Ia la ngona ia, le anganga o le fia tele, ia ona ua maua foi nisi o fe autus tusia ma whaamanianga ma le tele foi o le atunu, ia mai foi la lato whaamalo, ia ma le whaafteitele, i le ngā luenga ma le taun whainga le tātou TV, ia mai se o Port Kalame whaalau i loo lo whaatala noa tuai, ia nisi foi o le au whainga luenga. O le nei tai au, tele nei vaenga o lo whaapenao na whea ngai Malau University o au Samoa, e le ngata i tonu potua onga le whea ngai foi o le o ino alum whanau, ia alo whea ngai foi si o tātou alau mua nei papa ingan ngala, ia manisi o whontanga tā ua pei o le whono lea i le tātou whangaso longa o whaatala noanga, ia i tonu o tātou University. Ia mau te manatu, o le tātou mapu sina malo longa pupu, ia se i tapena mai isi vaenga o le tai au ma le Port Kalame, ia ona toe se e mai ei leo le tātou Port Kalame, nei foi vaenga o le tai au, ia ma le nganga whaloalo.
Tangi pe telling all of the truth. Said daddy to his son. Feel young, oh, ole matau tonga. Ya vatu mo ole li o maola. Solia fula fula ai abia o e mama Yesu ele matai o le mainga o to sina manoa mo ita viava aia Tele ul fali lutua e te tau lava na fulu mau lima o lo iai lava se te pua o moana saunia e au na mulita iai le fulu ina o lima ia whaonga lava nisi o vaila au fulu lima ina ia mautinoa lo malu pui pui mai ai nisi o sia mai a fiai i se whama tu le whaonga ina fo i o tatu whale tā ua e pe ona sila fia. E te tau lava ona whanu mau tatu lima i le taimi e mai ai ona whaonga i ona fuanga. O mea ai matau mawha i a sa o loto mai siama. A mata mai le fulu mama o lima. E tele soifua o le ala vea ina mai i whaamai. Pe a whaonga paipa ua mai o na whausia. Ia sa o loto le fale ai mai siama. O no fuanga fai tele matumutumu e au pito silio na lamatia. A wā e to o tele tangata o le auia. Whaonga paipa o lo i tutono le tato o loto a. A e a ngai le pasi, fufulu mua mua o lima. O le pasi, o nino fuanga wā piapi e whaingo o fie o na pepesi ai whaamai. E mawhai o na lavea ina ma whaasauina pe a whata ua a wala ma whata ita inga. Fufulu mama lima, o le aunga lea ma le whaamoe moe e ao o na whaalau tele. Tātou ngā lulu e whaatasi mo le mālolo ina, e ao na mata lava ia i tātou lava. E sili le pui pui, nai lo le tautonga whatia. Lima mama, whaasau i ngai leula.
O le toi te liu mai o le porkalame nei foi vai ngol tai au mal fa fonga si o tatou o tunu ia o le fa mo tele lava o le tatou porkalame ia malau fa fonga sila sa mo o le tau mafai le ina ia fa lau lo pel tele o tatou o nanga I tono tatou university o le nei la tai au pe ona fa fonga foi le tunu mo sila I lunga o tatou fa sa launga I lunga o tatou penga o famtalanga ma se foi penga te fai langi o le tai au nei o lo fianga ia le tatou university ma se fono ia po tatou consultation meetings ia whanga solo nei a wafuafua ngā mamau le university ia I mai tausanga fulu nei te ia pa ia lua awhi tōru se fulu. O nei vaenga tā ua la ia Il whaafonga si o tatou o tunu o lo whanga solo nei Il portfolio niu lea ia a whaifo I maua se awa no tala au mai le tunu ma se sila fo I nei vaenga ia. Ia tā ua fo ia mai so sao ia wane I whaatalunanga tā ua mo lea tina e o tatou university. E Il whaamoe o nei whaatanoanga, a mai a foi. Ia ona tu whaatasia foi lea o se finangalo o mole mai lea tunu. Ia whaatasi ai, ia manisi o vaenga e tā pena I la university, e tā pena ai se manu lauti, ia wana tina e whaawau. O le whaamoe tele o le pūlenga, ina ia whaapena ono ngatasi, ia fuafuanga le university, ia whaatasi ai foi malamana onga e mai le tātou wa tunu. I le ngata I tue whaapionga tumaoti, ia mai se foi o company o business ia ai foi tapu I ngā matua nu malalfanga o vaenga tā ua nei ia ono mfain so ala upule nei tai au I le fon tanga tā ua le tonu foi tatou university nei ia watu ai whaamanuia ngā foi le tatou porkalame o le Maleifua Mai nei tai au ia I lo tau pa ia lau fionga le pulisili lau fionga ai ono ale ke Roma ia mai se foi le malo le pulenga ia mal tatou whaatanoanga ma fon tanga lo whiangai ia I le nei foi tai au e ia le manatu ia salo leo fai umai nei upolu wa o le mason te atu nei ia le safa nga solo tatou motele sala fai a le asola nei ia leo fai umai nei tumwa ia le nei whaatanoanga taua ia te tonu foi ia e telefoi nisi fuafuanga o lo whapena ta pena I le tatou university mal whaafonga man nei tai au I le tele o fontanga o seminar ia ona ia short training ia lo fatino ia mai se foi ona conferences ia lo fanga solo pe I tono tatou university ai ia foi na isi vai ngata u lo tapena I foi ia le tatou lo mo nei papa ngala o mautino foi ia le foi tapena le tatou waso le nganu fa sa moa I le ngana ma le nganu le foi tapena ia le lo mo so ngam tau sa moa sa lo se te melo te mau I ona whala wiloa foi le ia fuafuanga ia al tatou university. E ini si vai ngata ua foi o lo tupu mo le whaafonga le tunu le nei foi tai au ma le silisila tāpua I mai ia I so se vaenga o si o tatou tunu o lo ia na I polo keki foi o lo whianga I mana ialom whanau tatou nusa ia I le asosia na iali mata mai tai aonga I o lo whanga solo le latou polo keki foi o le fisoswani le ialom whanau e latou printing house le o lo whanga solo ia e print fua ai mea o ngā na ialong whanau whafteitele I le sunga iaru pena asiata ma o le presidente o le tatou asosi ma le latou executive ia mo le nei a fisoswani ceiling tā ua ia wae o le talamoni ia o le alu fo e print le pepa ia pe lusu sene pe lima su sene ia u whaingta fo ina maua e sitamu titi a onga ai le maua o nei fisoswani fua ia ina ia whapena o na maua pel fisoswani mo na ia li imata mai tai a onga loa onga I tono tatou lau mua le papa I ngala o le sivaenga tā ua ia e wha malo fo I mawatu ia le whafteitele ia inis fo o unanga pe o le tatou lanu lau ava environmental project ia wha ngā solo le tatou faculty of science na ialum whanau o lo wha ngā solo le polo keki maha na ia o le tā ua o le nei polo keki o le lanu lau ava o le wha tā ua o lo si o manga lanu mea mata ina ia mama masaonga le mu masoifua malolo ina ia wasi o tatou atunu ele ngata lana amata mea I tatou university nei ia alo whanga solo te fo inisi o company ma nisi fo I o vaenga le atunu ina ia momoli lava le whiau lea ia maua se si o manga lanu lau ava lanu mea mata po lea lava le lanu ia lanu lau ava ma mama
ia masaunga le mu ma soifua maloloina ia awar soifua lautele o si o tātou atunu o le si vaenga tāua mo le whaafonga fo ia mātua ma le atunu ai me si fo ina i alam whanau o lo aonga i tonu o tātou university ia le si polokeki fo i o lo whapena fo ia o na ngarulu ia nei alam whanau o lo aonga i nei pe o le polokeki le o le pia tupia ia po le vaenga fo i le o le o aonga tupulanga ia po tupulanga o le tala noa la tou ia i la tou fo i level ia o sfata inga o tupulanga ia o ngai nei university ia ile plo ke le o tau o le pia tupia ia le lo fa nga solo pe fa tala noanga ma fono ia malato activities e fe so ani le mafau fau o tamai titi ia wa ia is tamai ti le ustai ia ina ia la tou fa ia onga ia me foi au matutua ai a fa longo lo la tuanga tupulanga ma vai nga umaia ia pio nga ko ka kala i ma fa fa tamai titi ina ia maua pe fe au le avatu ia ole maua pe o lona ma fa fa le fia ia mai se o lona tino ia saunga le mu ia malona nganga i tapena pe ina ia atoa tafa ia tolu o le tamai titi tapena ai ina ia i fa manu ina la na o ngai tonu le university o isi lava nga taua nei lea e whanga solo. Ia molo si le fia ma le whaafonga le nei tai au. Ia e taua tele le whaafonga si o tātou tunu. Ia nei vaenga i o le update atu le tātou whaafonga ma lau si la tāpua i fo i le nei tai au. O le porkalame le nei tai au le tātou Maleifua Mai. Ia whaamalulu o le oto tasi au ona ua le ngaftia fo i se tasi fo i o host o le tātou porkalame i le nei tai au ona fo i o fufuanga ngā luenga. Ia o lea ia i wha moe moe o lo wha ngā solo mo le temi nei. Ia nisi o maa lo wha alon ngi o le tātou porkalame le nei tai au. O le tai au nei ia i le fuafuanga o lea e wha ngā solo mai ia se tasi fo i o vaenga tau o le tātou universite po le vaenga leo le Olo Amanu Center. Ia wha tasi e ma le tātou Faculty of Arts. Ia mesi fo le anu noa tau ua tuu le tātou SQA. Ia po le Samoa Qualification Authority le la ia fo la tou sui e fatal noa ina ia maua pe la fa fonga sa mo le ta ua te lo nei au nanga e lango fa tasi au wale au ina wale fa na tou no se o tatu o tunu ia ele o te maula sistem nei ia ona se atu le se fatal noa nei tai au o la tatu so atu masina malo longa pupu ina i fa salunga fa business ia ona to te liu mai leo le tatu porkalame nei tai au ia mata to il fa nga solonga nei fa tananga mo lau fa fonga ta po isa mo That I do miss about Samoa is just the love. There's an incredible sense of unity and family. And if it's all right, we just want to sing a song that reminds us of home. No say Oriana, it's enough for my maunga, ma efa amaliu mai. Tau fawa tene matama, e tau ayola to say. Ai ulima ile awala, ma pepe se ile Oriana. Lo se Oriana, eso solo imauta. Ele tukutele, I town fele fele, tupua oe mai anamua, pua matala oleva o batua, sa te ua I o Samoa.
Lo sei Oriana. Lo sei Oriana. Maleifua Mai. Talando ai tama. Ia fia fio e fanga. Sui la fefiloi. Sei tu fa sa. Pepe se ile Oriana. Lo sei Oriana. E sono solo in banda. E le tu butele. I town fele fele. Lo sei solo in banda. E le tu butele. I down fele fele. Tu buai mai anamua. Ua matala oleva matua. Sa te uai o Samoana. Sa te uai o Samoana. Sa te uai o Samoana. Lo sei Please give it up for our cousin. Malo sa mo I le on sai mai foi lungo foi vol nei tai au I telefon tau tuo fe ngai ma si o tatu tunu I so se vai ngole tunu e mai tel tonu foi I o lo fa pena foi na maua le soi fo manui nei tatu mo tu tausi o lo tapu ia foi vol tunu e il telefon o tu I nu mala alfanga me si foi tonu tatu ai na tai tasi ile nei tai au ia pe ia na batu fam talanga I se taimi wa lu sa mo ma le fa fo tapu ai o por kalami fa la wiloa la TV o le NUS TV channel 8 ndea ia mal fa nga so longa la tu fa la wiloa inisho au nanga ia manisi fo yo pa anga o lo fa pena nga lu fa tasi mal tatu university il nei la ta mal sisi la mai ia le ma fa tasi ma se tasi officer sui officer si nia po sui o le officer sili o le vaenga le ia o fa ilonga tau aloa ale tunu ia po le SQA po le Samoa ko Qualification Authority ya leo mafatasi ai malefionga ya matautia tawa molia tayoalo ya ia leo le suyo le ofisili ya ole fo imtanga luenga tawa le malo ya ma vel never no fatalo fa lo fionga matautia il ne fo taya talo fatu lo sa au fionga mut bola after fo langa leo le tu le tatu fo il ne tu la ya fi fatalo fat fo ile fa fonga tapo mai alo tatu tunu ni Jamie ile fio tama mo la tu ainga matama puleng ole usonga tu mo pule tu au mala tau ma fa fonti ia fia fa talo fat fo itatu motu sai pe fa pe o mo mai ele fio fa le fulu ma no fo ma pu ya sua ma le vai fa no fo mai tu langisa ole ma sale au mo
Ia ia ma le lau niu na sai lua ia o le la au na matasi ma li fa itu pe ma malu to o fa le ula ia ma upa le te oil mano tele e talo fana fa talo fa tuai talo fa foi au na le tua lo talo fa auto fe lava o tu mano sa mo lo fa pe na no pia ai ona ole fina ngalo le tua ia fa talo fa tu ia me se foi o tatou a onga ia me se o tatou e fa pe na na anga tonu jai le nei pol kalame pe ona fa tino ina le nei tau ma lo so fo ma lo fa tele ole nei tamali ole tunu le feonga ia matautia taua mo lia te yo alo ia wa lo alo se fo tautua le tunu i fa fa ia onga ia sa pule foi ni so kulisimo lunga i tonu le tunu ia le lava wai ul tautua i nisi fo mtanga le tele le malo e pe ole na isilisila mai ole la vatu lon fina ngalo ta mo malau fa fonga le la vatu mo fola atu foi ia le tofa ia me si foi ta penanga le ta ia ina ia menino a toi lau fa fonga le ta ua fo le nem tanga luenga mala to foi au nanga ia lo so tau au wale faingo tatu a o ngama le university ia mal tele foi o a o nga fa au le tunu e fa pese fa mtalanga melenga fa lo lava matauti e fisile tuai ile ise fa mtalanga e mafai ona e au mai ise fola sanga ia e fa tau le mta upo le amana ia o to mai loa umia ia e fai ona tuatu le ia no tsau no ai malenga fa lo fa tailo fiong mo le fa sili ole unga na le ta kola mel nei ta o le tom fai le fa ilo atu le poklame fo ilo amata nei ona pilot to tonu ina ia onga tonu Samoa a onga fa wau ia poklame le wa sa no yo la mana ia onga va ama to mai po ilo umia o misa o tangata whainga luenga e fo ima i la tauolo a onga ia onga a wau ia po piset providers o le pokalameli nei ia e so nao telenga ia o le tamawhaile e ilo e to mai ia manga waa fo e umia i la tau misa i la tau o le va ona whainga luenga tutono whainga luenga ia ele ia mana ia ina la tau anga waa ma la tau to mai pokalamela ne mwhai ai ona whanga solo la e vaenga ina ia whapena ona mwhai ona amana ia pēr umal se ilo longa fo ilea le la tau whaperitani o le recognitions of current competency. So basically it's the assessment of the evidences of the skills and knowledge possessed, the current skills and knowledge possessed by stangata o le vau na whainga luenga. Ia na fuolea nga i learning outcomes po o whanau nonga se awa onga se Port Kalambe e maua se whailonga. Ia po mawhai o na ausia e le tangata. Ia mawhai o na ave iai na award i se vaenga o le whailonga. Ia a whapea mwhaino na wha maria ina uma vaenga uma po o learning outcomes po o standards pe o le kako i nei Samoa tato National Competency Standards o whapena o na ngafa ma le matou vaenga a le SQA. Ia mawhai ona ave ato iai le whailonga pa woda ato iai se whailonga o lo mana mia le tangata. Eo noa ma le toe alu e toe a onga le potu a onga i le tausanga po le lua tausanga. Pe o le au te lenga la so a titilo la po la le me tau o le ilo ilonga o anga waa ma to mai umia. I se au te lenga o se suenga. O le ilo ilonga po se suenga. O le ilo pe fetau ia anga waa ia ua umia le tangata ma lona silafia ma poto me whapena. Ia mana onga fo i po learning outcomes o se po Kalambe o loo a palaima iai ia le la e tangata. Ia mal whaalola. Ta ua ia te leo ua sau no le fionga e matau tia e se le vaenga e se le manino vaenga nei ua sau no iai. Ai fa wo pel por Kalambe e le pen tatu tala pea i lau whaafonga sa mo ina i manino ato foi ia se whaafonga mai tāpenanga o nei tai au i le fio mai matau tia fa mole lau fionga matau tia o fea tonu e whaatino ai le nei por Kalambe a o ai foi anga waa mai te tau o nei te tonu le nei por Kalambe tāua whaaftailo fionga mo polo mo le whaafisili o le
o pokalame nei e whanga solo pe whaia I tonu o tatoa o ngā whaawau. Peila le ua whatoa a mata le tātou pokalame ia po le ua whataitai po ua pilot. Toru la onga ia lo ua pilot e nei le pokalame. O le tātou University a Aola Samoa I papale ngalangala nei. O le silea onga o le ua mata ona a whanga solo I le pokalame le nei. O le whanga solonga la o le SQA ia o lo whapenau na whaia mo ia whaavai, policies ma be whapena, ma guidelines ma ta iala. E fua umanga ia whaavai ma ta iala o ngā whaauau. Ina ia o matusa uma ia whainga o le malifatamu e ngal tata pokalame nei I to tonu a o ngā sosea o ngā whaauau ni sa mo pēa o le teimi o la aluai ma whaata oto le pokalame nei ia o ngā uma lava I to tonu a o ngā whaauau tonu o Samoa. O le fisili, le whaafisili o aie anga waa mo le pokalame. O le tali e le fisili. E mawhai o nga waa e mua mua, e mawhai e anga waa e le whanau I a tangata a onga. Tam whai atua e whaangale upule o tangata a onga leanga e le whaintana whatau no whapea tamaiti a onga leanga le tamaiti mea I tonu le universite ma onga whao tangata matua. Whai atu pa ia malu le tonu. So, e mawhai o nā o ngā mua mo tangata o ngā tonu a o ngā whaawau. Whaatita inga, pe saule tametiti sa o ngā inei, pe tametiti sa o ngā tan Pasco al pope, ia sa o ngā I se pokalame. A le lau sau nei le Tatou University. A mana o lai e whaawau pe na te avea se tau se pokalame le University. A ia na te iloina I ei vaenga o le pokalame le titiro lela mana o ave University. Sa na whaia I oi lea onga la Don Pasco. So e mawhai la o na apalai le tamaititi le na e RCC pe le pokalame lea ina ia whaangā ia na tomai ia ma courses for ma credits la sa maua I oi Don Pasco whatita inga e whaangā I nei le e pokalame ale NUS ina ia awaine toe pe tala le silo matua o to again a o le to ya fa lua pe to ya o ma fa lua I mea o ma na o ngai ma o pasifo so o le tulanga le na e ma fai fo I tonu ala o ngai tasi pe o to I tonu le universite fa te inga o se pokalame o pasi le tama titi ala o alu anga ile si pokalame e mana e fai le pokalame tonu ala o ngai na ala na te lo o ia na courses le sa fai pokalame le o mawelo na fai longa e fetau le le ma pokalame le o mana o mana o ye fo le anga ia ma pesu so e ma fai ona palai e fai le mata upule le RCC po le amna ia o nga va ma tomai ina e ma fai ona fa nga ia na credits na mo le sian fai longa le na mo nei e fai la mo le la na fai longa le tam fai anga ia pupu le taimi ma o ine to fai ni to halu fa lu le tasi ala la ua whaamariaina ia mana onga fo I o le pokalame lona lua o le vanga tele le ona tau e o ngā tele mo I tātou mo le tangata whaingaluenga mai sea sirifia fo ia mo pola tele o tātou ia tele ona ia tangata whatever na whaingaluenga ai le aini o la tau whailonga tau ola tu spas a te tainga tele o tātou pāwhatou ka muta o isi tangata o ka muta pe o se fulu lima tau sanga se fulu tau sanga o ka muta ai le aini Leini ola tu spasio, palama, o le toinga tele o tradesman me whapena, e o ai meo whale tari malo, me o whainga luenga pe o lima, po se fulu tau sanga tenu whainga luenga, a le matua tele, ma le o le ngā ma le tō maila iai, alwhawilawi, e le iai se tu si pasi, o isi la tanga te tonu anga nā au ngā iai, ia le vaenga lea, ina ia whapena, o na ilo ai la tō mai ma la tō ngā vaa, ma e fua nga I mana onga se pokalame o ma lato mana oi ia ma fai ona mo a le o pokalame ma le failonga ato award e le failonga ato ia po se vaenga foi o le failonga yo I lato na nga fa mo le tato pokalame le so taua tele taua e se taua e le umala o fia fa fonga sa mo le saunoanga matauti le tai o le tapenanga ina I awane I muta le o ina ma le o langa o ngā o langa. Lifelong learning, E sel mana ia. E sel tā ua lo maua pea wanoa. E kau ke fia wha longo pea o sau noa matauti. Ai ni si fisili o le fisili ngia peta tu pokalame o nei tai au.
ia wala u whaafonga tā puai. Ia ka se i fui ngai vai ngai o pingifiki. O ai e whaamau ia inga. Ia ao o le hafo i se ke leo se o ngi pingifiki e maua e ngai o kaku kangaka i poka lambengi. Whaftaima le whaafisili. O le... E whiololo ali tele o benefiti po me le ia le pokalame nei me mo mua. E mawhai o na peana u whai atu. Mawhai o na mana i ai i se tūlanga tau a whailonga po se tuspasi. Ia ngā waa ma tō mai le ua lewa o na iai. O ngā waa ne mawhai o na mo mai i le me tau o le informal learning. Le informal learning o ko inga vele le potomasan. E te vaai ai whaitainga lo tama le koonga le kia pula. Le suanga le palpala e ilo le koonga le kia pula. Well, of course, awa pe te vai as tangata ko le kia pula. E ke le ilo le suanga le kia pula. Ke vai ai luka mai le whainga o paipa hoi o luka mai palama e ilo whai le paipa. Those are more informal learning langa. Ia po ata mai fo e mwhai e maua mai mo meo o ngā pū non-formal trainings. Man tufo ile sile me sa tele ina yele fa sea ona o le tele o tato o nga puni o la le nga. O le la me fai ona nga I fa unga mai tato o nga puna me fai ona fa nga I le tato RCC le po tato amana ile o to maima manga va. Ia ole pe ole vainga bombol na ia e me fai ona si tia ia ma fa nga va no ma wainga luenga. Te man tu foi la o ia fa te tainga talu fa foi New Zealand pe fa sa lau senga luenga e te la tu fe mai ia mana mia lo tu spasi po la la vole fa tu se furu tau sanga tu fa luenga ia ele ka kongol kanga kai onga luenga se longa tu spasi pe taila through tanga tu fa luenga I pokalamele mawailon tu spasi ia nau fa nga ia ona nga va na o le si tu langa e una ia ele tanga te fa wau pe ia na onga lifelong learning man tua e maua lolo tatou ia o 11 whainga luenga le tu spasi. Maua lolo tu spasi e le pokalame le. Ia pe ua ile nganga fo na le ua whao Sofia lo mana o te hao ngā pēa. Ina ia si tia le tūlanga o tu spasi ma me wha pēna. Ia o le si tūlanga, le si benefit am whai on titilo e, ela I titi le taimi aluai. Mai tau ngō fie. Mo tātou ia sa whainga luenga mō mua. Ua pauale mea whaina a uma mai ia whaamatalaga po evidences e tau mai ei o leu e mawhai ona e whaia mea ia tusa mana onga po learning outcomes, po unit standards, po national competency standards o le whailonga. Ia, na ua iei. Nei lolo tau alu le potu a onga e a onga ma e nofo ma polonga lo ma whau I le I toi a onga ma le tasi pe lua tau sanga whatoa maua le lo tuspasi. Ia e mawhai au na whailanga luenga le pea pe le lua pe le tolu masina maua lo. Maua lo soi pupu e tau o fie fo e pe o le sina tūlanga. Ia o le si tūlanga fo I lea. Ia e mawhai ana e whainga luenga. Ia mawhai. Nei lo leo tuua le ngā luenga e sau te a onga mo le tausanga po le lua tausanga. So e mawhai ana e a onga. Ia ma whailau le iloilonga le po le RCC. Ia e maua tulu le whai onga. Ia alai te whainga runga, le mutu sia le tupe ma le ainga. Ia peo le sina mea e whai, I tatu, e fo I ona ngā runga, whainga tāu na tu, mai tangata o mai e toia onga. Ona la alusi tangata whainga runga. When a tatu tala noi whai whainga runga, o le mea numa le tasia, o le tupe. O lo nuinga, o le a misi le vai. O lai au ngā mo le tangata e ona ngā runga, e au ngā mo le tangata whainga runga. Le ngata ne maua le tupe o le tangata whainga runga, maua le whailonga o le o tangata whainga luenga. Ia, pe o nai o tonga na, o le sifo I leo te mawa fo, e o ngā mo tangata fo, vulnerable groups whate tainga. Mo mātou nei, o mātutua. Ia, o ia koe sau koe whawhia ngai manga mai ki ka isi loso fukau sanga, kouso fukau sanga. You know, ia le barrier na fo, na le whainga tānus. Ia, ai a whapea me whaingas no te sau e a fo, I le assessa ta competencies ia pe ilo tanga va ma tomai pokalame ia e le se me la tsa we fol potua on pe le sina vaeng e vaenga taua na e mai si vaenga taua ngol kai ia after so ele o mo fi fa longo pe ele fol sanga le fionga ma tautia o le koe a mai le o ka ko ka mai le e ka ufa puku mai e nga faila i o le ilonga le
ma whaata ua I pia le te leo lo silfia. Ia. Ai ka ku kala ngoa pia ma tautia ngā fo I ke fia fisiri mai. Hane la fisiri ia ma tautia. Ile wha ngā solonga le pokalame la ufionga ma tautia. Ia. O hania ngā waa e mawhai tangata o na distala mai pe ulfale le pokalame le. Malo fa aftai. Ile fa nga solonga al pokalamela to ia. Le memo mua lava. Ole e fa sala lau ele aonga fa awau le la to pokalame pe tulunga le website ia po le newspaper po le TV. Pela foi le na ele tatou TV ia fa pe atu lewa mata po kalame le nei matulanga fa pena. Ia va aila ia tangata fainga luenga po tamai TV po tangata onga foi. Ia ona amata leleo na mai applicants po applications I tonu I ole taua la vaenga lea e o mai tangata whainga luenga I tonu ia ona wha amatala mai leo la tau anga waa I tatua onga wha ope o tau o lona winga o le university la ia le tangata o lona ia le matafa ioi o le whaatala noa o po kalame ale university au ia mawhisosoani I le tangata ia apalai mai mo le vaenga lea ia po oha mea mana o mia ai ia whamatala mai fo ila I le tangata le university ia mea la ua iloa le tangata le whai I ona te tilo le learning outcomes po courses o le pokalame le mana o le tangata e fia maua pe tala whiunga pele ai umala le whaatala noanga lea ia ona awha pela silsila antu le tangata o le official le NUS yes, e mawhai o leile tangata le anga wa e mawhai ei ona ia au sia le whailonga le. Ina whatumula le form. Ia o le form le nai so soani fo ia le tangata whainga luenga le tatu university le whatumunga le form. Ia mawhai ei loa I le tangata leo le applicant le tangata leo apalai mai. E alu e au uma mai ala ia whaamatalanga. Ia pol whaperitani evidences. So all assessment ia o le RCC assessment it's about e whatatau I le assessinga po le matchinga o evidences ia mai le tangata. Ngai I learning outcomes o le whailonga. Pe meet, pe saonga ia o nga me, pe il me whai langa claim le whai mai wanga I roa whai me ia lan titilo atu I learning outcomes le. Mai lolo evidence ia e whaafetau ia pe mo I pele ai. A whaila ua mai uma ia evidences al tangata tonu po o vaenga tā ua ia. Yo evidence e mawhaina ia pe mai se tusi mai le whale whainga luenga. Ia oni pe maini ngā luenga whaatino sa whai il whale whainga luenga. Pe oni ata oni mea sa na whai il whale whainga luenga. Ia o se, o tulanga whapena ia po o se documentation so na ngā luenga mana whai. Portfolio. Mai tonu ia. E tau mai e le tangata le la se singa vai se ki ale mere ia e mai mai lo tonu vaenga ia ia ona fa nga solo le ilo longa ia pole assessment o le longa la le ia e faia onga o le la tau le field fa te inga apa pe le pala I mal tangata e fia RCC o na anga va amato mai I le certificate 2 o le palama ia e faia la le faia onga palama wow ia na ye to mai ama e ala le longa le mo le fai unga ia ona pasi lo le nga luenga le na faia ele tangata le sa faia le longa I se si tangata palama na te toi sia kia le nga luenga po sa po le moderation pe to evaluate ia nga luenga le sa faia le ina ia le leima atoto ona I fisilingia le whainga le ngā luenga. Ia whai pēr lo lau okay mai ia le moderator po le evaluator okay. Ia ona pasi lo le whai unga I lunga le committee maua lunga o le Tatou University, pe o Tatou University, pe o po le academic committee, po le tūlanga whapena. E wha maonia I le whai unga lea. Ia wha maonia lo le whai unga lea. Ua whatetainga, ia o ni whai unga whai ona maua, ia whai ona whapea atu, ia le okay uma le tamalea o mawhai le tamalea na whai uma mea I o le mana onga uma I o le whai longa le so therefore o le ala award le whai longa atoa le vai le na le lua pe to masina le maolo na whai longa ia me whai fo na whai atu okay o le vai atu valus fu pasene
o learning outcomes po o standards po o courses o le whaidonga le po sweepi wa le leima ato toa o wha maonia wa ausia le tangata le lona winga na le luas pasene e mawhaina toi sau le tangata le e toi a onga i nei vaenga e whale tonu a umalona a ward lo i le whailonga lona winga ato sau pe tasia pe tasi semestre sau e toi a onga i nei si luas pasene le iwe ia na mawalo na whailo nai lo le sau tonu nofo i mo le tasi pe lua tausanga ia la isi me tauna lu fai pe haru pe lenga luenga matulanga fa pena ia ona mawolo fai unga le komiti maurunga le ia ona fai lo le tangata palai ia me fai foila ona watu tangata palai pero kul elese me mo fa le ton fai no toe mailena apili na tal sanga to ilo Dolan ta sangat. Yang tu failure le longa ta tonu nei university. Ia na mawaile le tali o le tali ala mo na le tulanga le na. Ia pe o se au te lenga na mai ala matanga se ia o fai uma. O le tato pol kalamel nei. Le ngang fa lo. O se pol kalame sili on ta o il fa fonga ta po isi o tato sunu le sila mai nei foi vai ngol taia. Ai o le pol kalame o le o mai fina ngalo le tunu i lo tel tununga. Ia o le toi mau o le avanoa. Ari makaukia ole maua pe o abanoa ole fesili malenga nga fa lo ma tautia ile vaenga tonu ale ile fata wa ina ile pulenga ia portato SQA ole ole mauti no le oni tulanga sili ona le lei ia maua ini fai unga o su nga nei la fenga ia mal polkala malofa aftai ile whanga so longa le pukalame nei o le RCC po le amana ia o anga wa amato mai umia le tangata. O le whawhitaulia po o le mea ono fisilingia. O le a le whatusanga le tangata molo na whailonga i le pukalame lea. Le RCC. Ana le RCC e mawailo na whailonga. Whatusa i le tangata la sa onga mo le lua tausanga. A le whailonga e tasi. Lona winga. E te tau ala ona iei na mamafa ma whaataua i vaenga e mauti noi le lei ato toa le o pokalame le. On tūlanga la le ua mātou ngā lua e o le iei ni tātou documentations i to tonua o ngā taitasi. I tūlanga le iei ia le se tātou se policy po se whainga whaavai. O le mea ia tau RCC po o le amana ia o ngā whaamato mai whaapito e te tono le aonga. Le aonga lea. Ia e te tau ona iai ia se taiala e whesoso ani ai i le tangata o ngā le whaatu munga o le tato form, o le application form. Ia ma whesoso ani ai le tangata le apalai mai i tu ai ngā evidences e te tau ona mana o mia ona mai. Ia le ngata lai le na e te tauna na mai o io le leile le tato application form. Ia whatasela mai isi document na ina ia mauti noa ia le upu whapere ia consistent ia tutusa le whaataunu wina o le pokalame i faculties lava university. Po whea pe o le art, po o le tato vaenga le trades, po art, po le olo a manu ma tūlanga whapena. Ia tutusa le treatment. Ia consistent le treatment. Ina iei le quality i le whainga o le tato ngā le nei. E le ngata lai nei, o isi fo isi a onga ie lua le u whaanga solo. Olo o iei u whaatatia umamena, o le mato ngā luenga la nā sa whai. O le whesoasoani e ala lea i se tato technical assistant, se tato konsale. Ina ia develop me e tutonu o tatou aonga. Pe lana whea to o ta iala. Le ngata la le ta iala le whaanga yo ingo le pokalame. Whapena whaima le ta iala lea o le appeal policy. Ia o le ta iala mo ia po le ta iala lima ta ina ai le whaatumungo le fō. Ia ma le kore kinga ma le mainga o tatou evidences ia mai tangata e manana o fialu pokalame. Ia maisi a tūlanga whapena o le tūlanga le we. Wa tofu la o ngai e tolu. Ia ma mea ia. Alona winga. Mato titilo. E ia nei swinga la titi nei me ese ai mea ia mai lesia o lesia o ma lesia o. A mato titilo. Ina ia le ato. Ina ia aua nei fesilingia ele aonga. Aua nei fesilingia ele tangata whainga luanga e ona ngā luanga. Okay, sorry.
o lo failonga le lenga mau mai le RCC le ai mau tele mana mi ni failonga RCC mau tele mana mi ni failonga o le tangata na onga mo le tasi mo le lua tausanga ina ia awana ia se feeling ia fa pena e te taua na matua mau tu ia fa anga solongo me ia le ato to fa anga solongo o tatu vai pe fona e silsile mai ne fa funga mai o le fa ai unga. It has to go through e te tauna to e alu le moderation le moderator. E ba faifo ina whaonga lea, o se tangata mai le whale whainga luenga. Na te moderatinga ia whai unga ia. Si, a wha pela ma whaina whaile tūlanga se tangata mai le whale whainga luenga. Whainga o le tangata lea, le mana o e RCC le plumbing qualification. Whaina whaonga se tangata mai le whale whainga luenga. O se palanga, na te RCC inga me, na te moderatinga me. See, that's quality. E ta o toile ma walunga o le lelei o le tūlanga leo wa ia. Ia pe mwhai fwoi ona ngā lugu whaatasi le universite ma seisia onga e la to te evaluatinga pe moderatinga tato whai o tato assessment ni. But pola lava le tūlanga. E po upol tai me whai ai. So o ni vaenga le nā fwoi le o ta pena ia i mātou. Ina ia mauti noa ma one e whesiling ia e whale whainga luenga. O le ai. Mautele mana o ya similanga o le failonga o simi na mo mele mele na le tolu vai aso le na faile RCC o mautele mana o ya sione ona o le na ru furu le leia sa usanga ba po le lota usanga le failonga so va hanga ta ua le na eta tau ona o le ua mato va va ia mo le tulanga o le tato nga le le tau na le mato mai tau mai monitoring o le tato pokala e fa solonga o le pokala ia pe se tau whaapuranga nai tu. E le o se porkala me vo ile na maua ia pe upo le tunu na lafo le mata vai te fe ai. Ai o le ua o le tilo mo le mautino le whaafonga le tunu ma whaafonga mai fo nei tai. E le o tu au no ina o tu porkala me o lo iai si kepu kai kasi se ia o anga whai winga si kulanga maua longa. Ono no winga. E tu sa le whaanga solonga o tangata lea au ngalo tau sanga. Ia malfaanga solonga le o le saili linga le vai ina ia o ngatasi e sel tau e le o se porkala velen tu fa wa fa penja o toi le ai sa wa ki fia loi pasi kasi skepu er lo malau kus e le ai sa mo nino a tol fa sanga le na va tu mata uti o le foi tu langa le o fio mo paro fa o la vetala to sa no a fa isi la tu le assessa tanga tele fa ile longa e mana o mia nisi evidences pe ni nai me ina i whaamauti noa lele iai la ua okay. Whai ona whaile me tau o le iloilonga e lu iai po le challenge assessment. O le challenge assessment la po le suenga le nei. Ia, e ma whai so le suenga. Buena au whai atu le suenga i le whapena al tusi lalo. Le ai tele au la whai e suenga. E whai ona observe i le tangata whainga. E whai langa seki le assessment whapea. Ina ia mauti noe, e mo ia me ia le claim le tangata whainga luenga le apalai mai, whateta inga. Whainga whai mail tangata, let's say o le tangata whainga luenga le whai pa, te waiatu le, ia ma le, malu le tunu. Ia, sau nefe ma, wa seki au kakalanga o le pa'u ma le whainga o le pa'u ma, ale lau sau, ale mantua na oe. E mantua e tātou ia te lea hoi ia so le whainga o pa'u ia sa sasai le ua mea le whainga o pa'u ma al taimini ia kau le whai o nganga o masingi fo ia ma le ua whai e pa'u ia le ngatai nāta me whai kalai ngaki ua pa'u a mea ngal wakwa e kong sau whafu o lono winga e ma whaina whai mailitanga te wanga i loa whai uma me wa i loa whai le pa'u wa i loa kakala le pa'u wha pi le pa'u ma me wha pena ai e fisilingia pe o le uputa ole i current le upule recognition current competency pe current langa anga va wa fa te tenga fa lo no mai ro fa nga lo a ko me fa ro nga le lo fa le ai la e mana o mia e current ia anga va ni fa te tenga la au a masa salo wa le fa yesu a masa salo fa nga fa o fa ku ia ave lo iele masik ave nga ile masingi fai pa ave ma le pa ave ma me ile pa tools latest tools ia va kula le lo ia ka ngola fai pa ave kula le lo o ngala ngo yo ile ai la ile imite o ile
le learning outcomes o le standard le tulanga fa pena so e masu enga ma fai ona fai pe a fai e le o tali tonu wina e le sesa bo po wa ye to so these are all quality assurance standards e tilo ye ina e mauti no pe al mena fa tu au ane fsilingia au ane fsilingia ele tangata ona nga luenga po le industry fo ia le mena mo mai ele fa ilonga tangata le e re se nga luenga fa ngo fiesa mo ia ai o le te leo le nga va o le o finga luenga mal pulenga ia la tu mta fa yu fa nga solo ni ina ia awala nei tu mama ina le nga luenga mal pul kalam ta wol ni fa nga solo e se ta wo ia ai fa solo pel nei ta ia o mo yeso fina ngalo ma se uti vai nga nei o le tali tonu inga o le aonga po talia ma tali tonu ia o talia fo i fale fa inga luenga o le vanga fo le amana ia ina tatala no ia le fa sa mona mo yeso fina ngalo i le manga inga pe umma le ngai po kala pe ana o fa ya tu le taimi wo sola o le lu taule o le tata pol kalame ia o le batua fo le pa ia ma le fa fonga le tonu pe ai fili le tangata ona nga luenga i mea na maua mai ai le awala na maua le fai longa le tangata pe le no ta ona pe maua mai le RCC system le pe maua mai le pokalame le na rol tam titi tasi pe lua fo tau sanga ai pe ano ta ona leila ia vaenga e wa tu tonu le pokalame ina ia mauti noa ai le maua lunga au le quality le ngata le fa nga so longa le pokalame o le whainga o le whaai unga, o e la tau te ilo iloa whaai unga, o e la tau te approvinga whaai unga whaatata inga i tono le tatou universite, ia several steps e ui ia vaenga le, se ia oa i lunga le academic committee, o whai mai e le la tau whaai unga i le i po le le ai. So vaenga umana taua, ia ina ia awane ia se masalo salo, ia o le oeona ngā luenga ia po le industry foi. Ina i tangata ia la maua tui ia tatu whao. Le sina mea, o sol, whai ngā mea ia ai runga maua ngā luenga, mako koe whape bai sol, e le kauria ia lau qualifications, e le tauria lau certificate langa ngā maua mai le ai, sa moe le ai, pea ana whaafonga mai. Ia le ua tatitia o ma vaenga ia ina ia mauti noa e le tūlanga maua lunga foi, o le whainonga, e maua mai le vaenga le, ia e tutusa le leia ia pe afa pe te alu e te toea onga i le potua onga mo le tasi po le toi whai au assignment, toi whai au mea onga nofo whaalongolongo o le whai a onga ke whaalongolongo whai onga mea malawa le vanga ngai loa so o benefiti na o le tatou po kalame e whawhel vaenga le matauti o le kaku vaenga le o le accreditation i whafu le port kalamine. In fai ngana kus pasire mo ngal ngai fa. Io pe ano fai atu. Watu tu spasile nei le qualifications nei. Le ai se fai longa i lunga mela tu spasile nei na mo mai le RCC. Pe tu spasile nei na mo mai le formal program na le ai. O le tu spasiale e pe ano fai atu le o le fai longa le e tu tusale le. Pe fa pe te alu le formal training mo le tausanga po le lua tausanga po le tausanga fo tu sale leia ina ia fa pena na mana ia e tatou tangata whainga luenga ia le ngata lai nei ia fa pena fo pe malanga pe la resina me e tawana mo lunga ia tulanga e fuanga ia le whaanga yoinga male se all time mau al failo awa o tangata e mau la to failo le RCC e anga vaa mo le labor mobility mo le wheohai o tangata whainga luenga ma le wheohai o tangata onga learners mobility ma le labor mobility ele ngata e tatou atunu utua oi ia o tatou uso la po o ia o New Zealand ma Australia man tu fo il mele sa o ia tatou tangata ka muta nga i Christchurch ia tunga fa pena ele failunga la fa peo le RCC qual po le formal training qual le ai o le failunga ona le o matua tatia le ma ia inga nei ma tulanga nei le operations ia quality le operation quality le assessment
quality le evaluation moderation quality tangata I lunga lala ya sa fai mai lunga committee mau lunga nei na to te fai fai unga mul Mangaya le vanga o fa mul o fe kongulangia o ngole wa maka bokalame fa tai e tolu ha onga ia fa nga so mai ya tato por kalamele o le o tua tato o universite o Samoa o le lau mai a uma vaenga na wa uma na develop your documents here pen o ta wa uma foi wa uma na fai na awao ia trainers for lecturers i nei ia deans matangata fo ia no fai fai uma le wa mai le training na fai wa uma fo ina train ia ila tone nei mo le fai ngol assessment the conducting RCC assessment ona ese la titi mai tatu suenga fo uma sanga ko fo mo le assessment por suenga ia pepa mal ping ya o suenga peno fo atu fai no pepa mal ping ila titi pepa mal ping ole fai o ngal wenga le tangata le apalai mai I observe ele a fo ele fai a o tik pe sa o fai ngole me fa penga ia ole o mai o sana ngal wenga wo uma na fai ia po ole fatalanoa interview o mengi it takes professionals a fai assessment mai sa interview because when you interview le kangakale apalai mai e tauna ia o skills am fai ai ona o mai I fafo me lai lo e tangata lea e fa atatau I lona ausia o fa naunga I o le fai longa wa ale lei fo ale lei facility ale assessor le interview ia ele mfaina mai fafo maybe o lai lo ai ona o le lei o le faingo facility matam fai toso mai fafo pe mai fafo le sila fia ma le lo o le tangata ni fa matala mai so observation tringa me fa pena not very like titi ale pen and paper test le vanga le ia pe o fua fai a ina la po pen and paper test pe o ni fa solo po kala mele lunga I haya o I malesina me ta o le po kala me na o le wa mate tato TVET programs ya o nga fa o lalo o le sila o nga lua le wa yai o le wa fa solo fo o le o nga tasi mai savai o Don Bosco e tato a o nga le katoliko le savai sa le long Don Bosco ia male a o nga fo le sa fa ingoinga o le spec ia le o fa ingoinga le peer business hub itai I pia o le sina onga tolu ia tato a onga so le fautuanga mo le tunu o e foi o mau mai a misi tato ele o la o le van fainga wenga ai le yaini ni failonga fa ngale vano lewa a mata na pilot nei le universite le tato por kalame la o pilot sa va ile a onga le Don Bosco la onga le katoliko sa va isa le longa e fo wa pilot le tato por kalame al nei ele Samoa Business Hub SPH itai para te loina te leva noi nei wai o le meta wo foi o le simele tauna iloa o le RCC te kilo nga I le failonga wo uma credit ina ia le leile fai unga po kalami o se fai longa wo uma na credit te tauna apalai ai RCC ai o ina ia maule fai longa pe se vaenga le fai longa le na o mana fa ma ni mai le SQA por fai longa por fa por pulenga o fai longa tu spasi ta loa Samoa ia por vaenga le tu sa o mana fa ma utinoa le mato pulenga ele pulenga le SQA wa ato to le o le pokalami pe o le tulanga na fo ia taua ia fa pe o lau fa fonga ia wala au ia onga nei su ia tala ia au fa tala noa malanto o le uma le fo uma na siaki wa le ma tu te tuli loina ia onga nei au le lato tala lau uma na fa sala lau
ia ai pe folinga mai ele o ele ia se siwa wanga ia tu o mana ia nei pokalame Mana ia pela pe ala le savai sua nei nai Don Pasco ava pe o nei ia pia fio mai nei ele universite ia pole SPH ia whaanganta tu pokalame lea ia pe te vili tai le matou ofisa vili tu le ofisa lua o ia fituono le numela te vili tu ai ia na fsilile se sosoani o le tatou pokalame lea o le amana ia o ngā amato mai umia le tangata ia po le recognitions of current competencies program. Ia, ona o taimi o tapo kalame wala mlam whai u matautia. Ai ei langona e na isi vai ngata ua ia o mai ei so fina ngala muli. Ia ai mo se fo se fo tuanga i le tunu wa ta ua te le vai ngana o pokalame fo fa fonga le tunu. Ia ai ele umman fa matala le taimi nei e toi mo vosi se no matautia e fio mai lunga tatu TV. Ia ma toi vatu foi lon fina ngalo ina ia menino ato toi lau fa fonga mai sa mo. O le ase tapenanga au ani fa lau i loa ina ia amana ia ina ia mau ale le fa fonga le tunu ia mamanino la to sila ia mau mai loe e kako pokalame nei o lo fa nga solo nei taimi tatu mtanga lo. Le lei whaftai o le fufuanga le iei a pena e sao no tolua onga ia le ua whaftai tai iei le tatou polkalame. Iei le manatu a mai a le tatou pilot. Ia ona matu whanga solo le ia onga umalava. E a whai ia o onga i tua ia onga. Ia matusi fo i la latou policies o latou taiala o vaenga uma nei peona tatia tatou documents e ono i tono o le tatou university. Whapena fo i ma le SPH, whapena fo i ma Don Pasco. Ia ma awao fo i la, ia whai a onga, ma i latou e ngafa ma le vaenga le i le whainga o le iloilonga. Ia po the how to conduct a RCC assessment. Ia ma whaanga solo loa, ma ia kawa atoa ia tatou a onga whaawau. Ia ma lewe sauno fo i whaalau iloa. Ia ma whaalua tatou whaalau iloa. E le lova asun te nei sa whai fo i le whaatala nonga whape nei i lunga o le leitio Polynesia. Ia sa whapena fo inta whaatala noa i lunga o le leitio whaalau iloa toa i le mamalu le tunu. Ia le tatou Paul Kalame le nei. O le fo ila ye le fofuanga ale matou ale pulenga e fia faini a tanto whaalau iloa ala i tatou ads, advertisements fo ia ina i whalau iloa a tiri el pokalame. Ia ale ngati fo lina ia pe tūtutonu o tatou advertisement boards fo ia le whatu ia wala ma tūlanga whapena. Ia le ngati lina o matou awa onga mameo consultations awareness workshop e whai ma le atunu ia ma onga whaau pe a o le taimi o le a whaalu el tatou pokalame le nei. Ia, ua whai ul tapo kalame se whautuanga mo le atunu matautia ma le ngang whaloalo. O le pea fwoi nau ta ua le taimi o sola o le whautuanga ia. Sa mua whao ngā le avanoa. O lewa maua le avanoa. O avanoa ne pe o tūsi sila mai. Ia whasi matua o matou. Au no ne sa matou le maua i la aso. Ia, mo i lafa. Au avanoa le lewa avanoa pe o lesina benefiti o le avanoa ne. Whaawau pea le vaenga le ua telefone avelfa ma fo le mele tau o le lifelong learning o langa hao o ina fai pea e sau ale wala au le tua iwa sfulu lima o tau sanga o lai lava he te a onga matulanga fa pena so o le fautuanga le na fa o ngava noa nei i alenga ta fo le na o li sime ta o pokalame o le tele o avanoa e mawhaia i e tamaiti po tangata whainga luenga tangata onga ona o mai do tonu access increase pe mawalunga le access increase le access o tatou tangata i tatou Paul Kalame nei ina ia whapena ona ola o ina ma mawalunga le o ina ele ngata la i tatou tu spasi nei mau atu e mwhaina mawailu tu spasi Paul Kalame le ia o le olanga o ina foi o tatou tangata ia mawain malanga albuenga mawale teleni ia wale tau singa o tatou ainga nuu mai kalesia ia peo o se amtalanga nai e wha matoile tapo Kalame malanganga wha lolo lau fionga mo pola whaftai at foi lau fionga ia mo nei tai awa me se foi le pulenga le universite ia mo le wha avano mai o le nei taimi
ia mo le tatou polokalame a faapitoa ia ma le faalaulalava faafetai Avea fo le nei avanoa ia e momoli ele agaga faafetaitele o le tatou TV ia me te fuli pulega TV ma le University o Samo faafetai atu ia matautia ia i le fionga matautia tauā molia taioalo ia o le sui ofisili o vaenga ia o le polpulenga ia o failonga ma tuspetsi taualoa i tonu o sio tatou atunu ia me te fuli tapuaʻiga i le fionga i le ofisili a le lifano Easter Manila ia o ia leo lo faululu le vaenga faafetaitele foʻi ia mo le polokalame o leo fo e se le matagofio lenei polokalame le faafofoga sio tatou atunu la matou tatalo ia toe mo sisi outou avanoa tatou feiloaʻi peiluga le polokalame lenei ia ma faalauiloa pea i le faafofoga tapuaʻi a le atunu me se alo ma fanau mai latou o lea e fitotonu ai ia si matasele lea e talanoa i ai ma vaega uma pea ona lalafo i lenei taeao ina ia mautino maua ni avanoa ia anga le foi le atu faiva matautia tele pisi foi fe amanga luenga ia fa pena foi fa tele la tamai e misi foi ia le malosi mar so foi malolo ina wale mai tau atu ia tele anga luenga fa nga solo le la sa valen tanga luenga marchala au i tua foi ia onga ia misi foi mo tele sala fai ina ia fa pena ona mautino pea ia le nei porkalame ile ta ua maleanga o tangata o sio tatu watu no ia o le nei tau ia sa mo leo fai watu por kalame ia ile mau vo ile le masani tatu fa longo ile ngana fa pultani fa mai no one left behind ole au tu le ai pe ona fa longo por kalame ia le fo to so tau mai ia ele vaenga fo ia le tatu SQA nei por kalame tau ele me vai ona tu la fo ia tatu ia fai fo mo le poto masani malanga va tau ave ia so umai fa amngalo ai ole ava ngoa le o ka ko le au sisi io te fio ai ina ia fa pepa lo to mai lea ina ia fa wau pe ona e mau fa manianga lumana inga runga ni lei ma manoa tala to kalama ia ta ul fa fonga i saunoanga ma tautia ia au lewo ka kalo ko e mo le sia mo awala officially umana ta o mai send my lungo tato NUS broadcaster Facebook ia lisi taimi ia fe ro i fo i ma tautia ma le ofisa ma fa so ye fisili te fisili ai fo tato por kalame nei au leu fa lau lo le fionga matautia a fio ande tato SQA man tanga lunga le SQA i tai fa le malo i fa pena fo tato investe nei ia po tan pasco fo isa vai po fe lava onga i wata ua i le for sanga le tai au fa so tai i ona amata i le ona fai au assessment ia o le tala no atu na male nga fa lo sa mo nei vai ngol tato por kalame ai manatu ia o le lava wa ato li o le tai au for sanga matautia ia faile ma se ai mo tato uma ai avelvi inga tasi le tua ia ono to mai malenga va fo ni tama li o le tunu e me se fo pulenga e le ku mama o aka ko inga ia ka ko linka kuspas o la ka ko ma kuspas mo e ka ko ngaluanga ia o stala na le tai au fa muta to e mo por kalame manu ia fa sa nga sa mo ia au la tato mapusi na malo longa pupu le tai au ona to so atu le o ni so va ngol tato por kalame o Maleifua Mai
O tusi nei Samoa ia o tauli mai nei tai au ia pe ona silsila mai o tusi mai il tatou fal tusi ia il tatou bookshop ia o tusi nei o tusi Samoa o le si tusi le ua fautalaina o suinga i le faamatai ia o lo tonu mo le tusi ia te leo tamao ainga i le nganu malangana ia mai se foi ia o nisi o tusi tusinga i longa o tangata i le nganu ia manisi foi o tamaitai o le atunu o le tusi le o lo ia sa tani lo fanua fa mole tuli ese o le tusi la nei le sila mai le tu atu le tusi pa ele o le tusi le o lo fai ona fa matalai nei o se tusi na tu sia se tasi o li faia o ngai tono tatu a va engo le lo mo so ngom tau Samoa ia le talainga ia ta ia o mati umta vai tau tunu o le tala ia o se tala Samoa na fatu a le matanga o fia foi o upo le tunu malanga ngana o lo fa nga ai a faila e sisila mai te fia maua se tusi o tusi nei ia su mai matala au mai ma fia mai tatou fal tusi o tatou fale o loa o le fale o loa o lo fa tau wai tusi ia po tatou bookshop o lo tafa o tatou library nei tatou lo mo le papa ngala i vai vase ia po tatou investia o Samoa i lona lau mo nei vai vase le matou te fa sala lau o tuai a fia mai fa tau tusi nei ia male ano noa ia male tele o tusi Samoa o lo tono o tatou fale o lona nei ia mauai ia ni tusi wala o tape nanga i le nganu ia manisi ho i vai ngataua ia wau sau linga mau so enga o lo fa tino e ia mal tanto nunga e mole toil fa ftai tele fo ila e moni mai pea ia mai se foi i o nisi o ipu o lo mfai ona sila mai ai tono o tatou por kalamel nei ia o lo mfai ona vatu ia mol fa la wilo ila tunu a e su mai tatou fale tusi por tatou fale o lo fa tawai tusi al tatou university ia me fai ona maua nei o lo uma ia e vatu ia ma fa tawina atu ia mo lau filfilinga ia o nisi o vanga taua ia e maua inga i souvenir ia po nei me alofa ia e fa la wilo to e fol tatou university ia tunu fafo ia i fusiua ia o mitiafu ia o ia lava po ia solo i so se vaenga ma so se skaili po se so sko inga ti saino ia mo lau fa fonga ai le ngata ile
ia tele mea onga api peni ia vai tusi ia calculators ia o le tele o vaenga uma o lo tono tatu fale o lol nei o fale o lol nei ia o lo pulea e se tasi foi o tamaitai tono tatu university ia le fionga ia la ulu no pula ma le o fainga luenga a faila e te tausanga ina se o lo o tele se taunta ia o lenga fatia lau se ia en faina e tausanga ia e tongtongi ia petus pepa ia eu queria fa ia ko fa pe la kus pepa ma kong ele ngi me fa pe nga i kala fu ngai ai mau al tau pa u io e feso sonia te foto ma te pule me la fu ngai longa ina ia mau se tau pa u ia o se vai ngai te fina ngalo ia fio mai ta tala nei fa le o loa mo so se tangata o mau mai ia tatu fa sa launga nei po i lava o le atunu ia po fe lava o le atunu ia po i lava ia fio mai mau le avanoa mo oe e te tala au ma fili se o loa i te maumia ia ma whaatauina ia i se tau ngofie ma se tau pa u. Whaafitai tele fo e moli whaafitai tele le tātou sponsor o tātou Porkalame ia o le tātou whalitusi po le whale o lona nei o lo lango sua malosi le Porkalame o le Maleifua Mai. Whaafitai tele la ulu ma le o whainga luenga ia i loto tau au moli mai ia i fisosoani ma lango le tātou Porkalame i vai a souma. Ai o nisi vanga taua mo silfia si o tatou atunu foi mali ma tamaita ia onga ia o lo fa pena ona tele au unanga o fofua mo o tou ia li ma tamaita ia onga o le si vanga taua i tonu le university o lo fa tino nei au unanga o fofua o le vanga le ale student support services ia o lo taita ia le ele sunga ia tupa ili pine prestene ia o lo maua il telefo so soani a fai o lo walo po o le lima tamaita ia onga ia o lo moa fia mo mia se soani vaenga tau matematika su ia i o le fale o tatou student support services mo ai nei tamali i foi ma nei fale tua ma se foi ali mfa ia onga fio soani i mta upu tau matematika a fai o foi o lo tau tapena lau assignment o ingilisi ia su ia i o matala au ia e a ifo nei vaenga tau e fautua ina i foi ia ma fio soani ai tatou ia o lo mo miso soani l'inglisi o nai vaenga fo ia kusinga o lau CV ma lau tustar sanga po lau application letter ia o lo maua fo so soani nei tatou vaenga le student support services ia sa ili ai po fia kongu al vaenga o le kusi apalai mal makanga luenga maluanga va ia e o ka ua i lungo ngi karusanga ina ia mau ai lau nga luenga a fai fo yo oe ia ina imta ufa pitoa te mo mi se so soani o le mafau fau ia po langona fo iwa le mfai ona fa fie ina i tulanga i le vano nofo o oe ma na ia wo i le aonga ia po a faina mai fo i le fale ni mta upo e le fie ai ma ono a fia i la waonga su mtala au i ol tatou vaenga le al student support services i sunga ia lipine fa tal no ai ia nei vaenga u mai ia ma fo ia ina i fa fitau li la itina ia au le i matua i a faina i fo i tapenanga o la waonga ile nei foi kwata a foi te fia mo mia nei so soani ia mo le printing o mea onga le ai se tupe tutongia fa afso ta il sunga ia rupena asiata o il president o tato associate mitia onga ia po le NUS Students Association ia fa afso ta il tato falele e printai sau malau flash drive ia vaenga mfa pena e lo nomia ia o mea onga e sa ia ni vaenga fo ia te sau mo e o tala o whaamsingonga ia po le pepa e whaamanu ele aswa nau le ai ele whatangaina e sunga ia siata ia o tatou vaenga na malatou po ia nai vaenga na o mea onga whaamol mole le ni wes ia o nai vaenga tahua na nai vaenga o lo ofofua le au nanga mo oe maleri maltamaita ia onga o lo mo foi fio soani le fionga ia nai avalongo tongi tung popo i o tatou mauta puna o po tatou library ia su ia mona ia vanovo inai fio soani nei sa ilinga au tusi ia manai website te anga ia mo lau su sa ilinga ia e mo o mai nga ia avalongo mo le foi nga luanga ia ka i fo yo ula la le o ka ko library ia fsidi ai mo fio soani ai tal tono nei tai au malfa fonga si o tatou o tunu ia ua fai ua tuai mal tatou Porkalame o le Maleifua Mai matou te whamalulu sa mo a fai wale a toa fo i lau whaafonga le nei tae au mal sisila mai ai mai se fo le whangaso longa o tatou Porkalame mai le asonga fua se pa ia le nei aso ia matou te whaamau la loatu le asenga ngana fo i ua pa o vale ma le tau tamali se whaamtalanga
ia mātou talitonu lava ia o le atawhea ia mwhaangalo i nuu le aina ia vaenga uma ia ai mai tau ia se tala le lei ia ma se vaenga sili on staua pe o na mātou tau mwhai atu ai. Whai ungo nei vai aso ia pui au tele ma au anga lei o le atua i loutou soifua manuia Samoa e mai se foi nei mātua ma le tapu ai mai o alofaiwana i along whanau le universite pa anga whaalongolongo i so stafa laulangi New Zealand, Australia, Amerika, Hawaii, Alaska, ka ngaka ia whapefo i malo i Apani masaina ia anga le atu le atua mo utou o ngai mai se foi ia le whenga i whaiva mga luenga se se awata utua ino a inga nuu ma le kalesia ma le alofa mai se o tātou o tunu. Whaiva le universite lau whionga le pulenga ma le whātong sili ia pol pusili o tātou universite ia li mata mai tai whai a onga ma lo le tātou lau mua manu ia whaiva le nei aso tātou tau nuu le whai unga le nei vai aso ia pui au telo le tua i toi talim toi fo i a inga. Au nei vaenga le tātou po kalame wha ma vai atu au nei pola ia ne la whai le lungo le tātou Maleifua Mai manu ia whaiva le nei aso ia whaatasi Jesu ma utou soifua mai e manu ia. Ua le mawhai o na whaatonu tonuina. O nei sele e mahasani o na amatatupu sele o loo iala e au se māma. Pe o lea awhia i fo i o māma umai lua, ma whaapongai mai ei se fula po se patu. O le mafua